Okay, ready. Hojilasiga. Ngara khoi IPO jengre ndra. IPO jengre the limit order market ki analysis the technical analysis ki ka khoi market ki magi structure lai ba ohum. Sisu khoi jengre. Important of basket se khoi jengre ba. Kau pau. Important basket se kaina kada khoi na say suppose shopping mall da sanga kanda kharcha wa shopping mall ko khoi sai da manipur da ha ga Vishal Mart kumba ka oda sanga kandra mogi da khoi na shopping da am tawra kanda di khunna sum pai ba ngam ka basket ta ha ba ngai na ra adi one time da mungtang pull up payment tawna na bai ne ba ina basket am hap sila puslai da control yam da adana khoi stock market da su aina one time da khoi gi multiple ko entry se log hair gadi ko basket se use to mathau tai ko to sigi basket se khone hedging to matam na muki hena ka nai ko nungai be hele mai advantage mem nei ri ko hedging to kan dadi aina semi ba kana gi ko gi option gi hedging gi sem kan se da analysis to bom yauri ko adu mai kan ba mem yauri hari basigi basket se kadai da jaw ge di order da sanga ga si da le ko new basket sem yai sida create basket sanga ka the hana in the same give basket sing sida jingning ga su sana ko edit sanga sana jing ya ga the multiple thread to sida hapsin laga one time they execute to the pull up aina sang di thread sigi profit and loss kamai to ya ba analysis sida sanga ga analysis to fangani ka hana le ga ko basket ki kana se ka ado ko na order to matam the limit order and the market order have them like limit order hai gadi so suppose ko na bazar da pose le bisala khanda maman ngang na bado lupa sani pi ga kan as khanja mangai lupa manga ta tabi 195 of pi dong ga hai bado I think hoje le ba market ki price 200 ni khala si 200 to daina 200 ta di buy to rege kitang 100 ba ngai ge 195 da daga low gain na 200 1 2 3 da daga legi ga hai yadi mi ki kano ni ka adu da koi sigi limit order si sin nei ko adu ga market order sin ko ni kar matam sin na ga kana market order sin ko na market ki hoji hoji leiba price da ai order tawra ge hai matam da adu ko na market order si sin nei ko yani ko do hari bani se koi ko Zerodha da chang kan da jing ge hari gati say suppose ACI they buy tawrage ko buy sang kan the limit market order laire to limit order laire aina order tawga to riba kana do market to dira limit to dira aina market to tawraga disi price e define to with the ka oidre aduga limit to order tawraga disi price e define to with the ka ko ai kaya da lady suppose aina 500 jo log ge hare gadi sida buy tawraga thangi with order ni tawra thamdoi se ka phangdi re ngam karma tamda phangdi no hoji market 502 lei se sidagi handraga 500 jaro ko matamda agi order se complete order kan ko high board order incomplete order complete order se kodai dum lage kan se order sangaga sigi orders to sida u fangani complete order and the incomplete order do khona open order kan se like pending order kan so na khona closing se lagi le ko si technical ngar kan ngak tani ko gi sigi Zerodha gi use ko sin na ba ba ko basket marak sida question hangning ba yaw ga su dum zero ko mem sum kana taw de ba hadi ko daga ko stop loss sai ba nga stop loss m hai ba nga ani sigi difference le ga difference between stop loss and the stop loss m ko ani sigi difference ni kaino hare ga di say suppose market ta ina changsil laga ko 100 rupees ta share ma buy tore khala se 100 rupees ai na buy tore ba share se market se na sum 100 ga
ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯤꯗꯤ ꯃꯊꯛꯂꯣꯝꯗ ꯀꯥꯈꯠꯄ ꯄꯥꯝꯕꯅꯤ 101 102 103 104 ꯒꯥꯏꯅ ꯀꯥꯈꯠꯂꯒ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠꯁꯦ ꯂꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯊꯛꯂꯣꯝꯗ ꯀꯥꯈꯠꯄꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯦ ꯃꯈꯥꯔꯣꯝꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯊꯔꯛꯄ ꯌꯥꯀꯣ ꯃꯈꯥꯔꯣꯝꯗ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯊꯔꯗꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯂꯣꯁ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯣꯁꯁꯦ ꯑꯩ ꯀꯗꯥꯏꯐꯥꯎ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯣꯁꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯐꯥꯎ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯇꯣꯞ ꯂꯣꯁ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯣꯁꯇꯣ ꯁ꯭ꯇꯣꯞ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯛꯄꯀꯣ 100 ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯊꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩꯅ 90ꯒ 95 ꯐꯥꯎꯗꯤ ꯊꯝꯒꯦ ꯃꯤꯟꯁ ꯆꯥꯝꯃꯗ ꯑꯩ 5 ꯃꯥꯡꯉꯁꯨ ꯃꯥꯡꯖꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯞ ꯂꯣꯁꯁꯦ ꯑꯩꯅ 95ꯗ ꯊꯝꯃꯒꯗꯤ ꯀꯣ ꯍꯣꯔꯦꯟ मागी प्राइस ने सुम मखारोम सुम हंधरको मतमदा डिक्रीज तौरको मतमदा 95 है जरको मतमदा आइगी ट्रेड को एग्जिट ओइनी ऑटो एग्जिट ऑटो स्कोर एफ का है को अदु मसानदा नो नो ओइजगरनि को अदु सिगी स्टॉप लॉस थंबसे सिसिदा स्टॉप लॉस एम हाइबमगा स्टॉप लॉस खतंग हाइबमगा अनि लेरिबको सी एसएल हाइगदमने SL and the SLM को अनि लै हाइब अनि सिगी डिफरेंस न करिनो हाइगदि असागी मार्केट सी को मार्केट त खोगी प्राइस न सटपसे 0.05 साइ सिगी कनो द चले यूनिट सिदा को अदुन से 590.50 हारे दि मतुंग द 100 को द 45 द 100 तुइनी 30 द 100 कनी 35 द लाकनी 30 द लाकनी को ले 35 30 की मतुंग द को होय 25 लाकनी 20 लाकनी मथंग मथंग 100 तुइनी को कगुमैना सिसिदा की स्टॉप लॉस से सपोज 5 को 590 द की स्टॉप लॉस से थमे खलसी की सी एग्जांपल सी मतुंग इन को 590 द इन स्टॉप लॉस से थमे को 590 द स्टॉप लॉस थमे अदु मार्केट के सिगे मूव सिगे मतुंग इन 590 सिदा ट्रेड ल तौदबे कालगा चथोखरेबे चोंगागा को अदु दे की सिगी SLM द इन स्टॉप लॉस थंबगी वरी ने इन लाइसे को SLM द इन स्टॉप लॉस थमुबो ngसागी 590 द थमुबसे मार्केट सिना सिगी पॉइंट सि कालगा सखगदी आई स्टॉप लॉस हिट ओइररोय को इन हाइनिंग सि कइनो हागदी स्टॉप लॉस एम द खोइना स्टॉप लॉस से सेटिंग तो थमबा अदु दे पॉइंट अम खक्तनेबा प्राइस की मागी कनो से रेंज लेते प्राइस की मागी अकंगनब प्राइस अमद मागी स्टॉप लॉस से थमक्तुइने को SL से सिदरगना प्राइस की रेंज अम लाकनेबा सिदगिना सिबाव हाइबा प्राइस इन ट्रिगर प्राइस है को से सपोज SL से इन थमकांदा 590 to 590.2 590 दगिना 590.2 वोगी मरक सिदा मार्केट से एनी पॉइंट नंबर ट्रेड तौरको मतम स्टॉप लॉस ओइगो हाइबनी सिदना अतै अदु सा खंगदे 590 सिदबु मार्केट से लागदी स्टॉप लॉस हिट तौरो हाइबनी को हाइबा अनि से खोइना जेरोदा द चंगसिला करम हम कदाइ द कॉन्फ़िगरेशन तौगनी हाइगदी से सपोज आइन ACI से की को पोजीशन द नत्रगो होल्डिंग द लेरे खलसी आइन से थादोनिंगे को नत्रगो स्टॉप लॉस थमनिंगे सिदा लेरे को स्टॉप लॉस SLM हाइगदी ट्रिगर प्राइस से खतने हापते ngसाई अम खतंग हापदो मार्केट तो जे 502.4 ले का आइना हाइदर को मतम दे लुपा अनि मखाइ दे हेना मांग पाम दे ने खलगा 5000 थमगा सेल तो थोप याय को हजु सेल सखिरोय ऑर्डर द लेगनी पेंडिंग द होरेन करम मतम द की ऑर्डर द कंप्लीट ओइगनी हाइगदी ngसाई के सिगे 502.40 से सिदगी मखारम द हाइदरगा को 500 से हेक जौबो मतम द स्टॉप लॉस से हिट ओइगदनी को देखो अद तंगम से सिददी कइनो इन पीरि से मसागी स्टॉप लॉस ओयु हाइन पीरिबा आगी स्टॉप लॉस ओइगदो ट्रिगर प्राइस से पॉइंट नंग खक्तने बाइदे 500 खक्तने पीरि से रेंज त नतेबा अकंगनब पॉइंट नम द पीबने अदु सिगी अकंगनब पॉइंट नम द पीबसे मार्केट सिना तारक कारक मतुंग मागी 500 से ट्रेड तौरमद्रगदी सी जम तौरग याम सकल को अदुन सिदगी हेना बेटर ओइबसे खोइना SL से सिजनबीबो को SL ददी को आइना 500 द आगी स्टॉप लॉस पाम से को सिदसु इन 500 पीबदी यादरे से 5
499.5 गुम्बा है नत्रगा 2 गुम्बा है को नत्रगा 15 गुम्बा है 99 15 देने सिबो लुपा में खेने बना तेरे चा नत्रगा 99 65 है रोने 99 65 ते ना 500 फागी मनुंग से रेंज हम लेत्रा आइदि 99 65 ते 99 70 लाखनी 75 लाखनी 80 लाखनी 85 लाखनी 90 लाखनी 95 लाखनी अदि मतुंगदा 500 जौदुनि को आइदि बेसिकली रेंज पॉइंट तरेट लेने इंक्लूडिंग 500 का सिगु सुजाउदुनि को 99.65 सुजाउदुनि सिगी हाइबा रेंज से सिगी मनुंग से एनी मार्केट से ना पॉइंट अमदा ट्रेड तरोको मतमदा मागी हजे होने सिदा सेल तरोको थमिबा ऑर्डर दो को स्टॉप लॉस थंबा सु ऑर्डर हमनी को कोई सी एग्जांपल सी गोइना सेल द ऑर्डर थमने को अदुना ngसागी सेल द ऑर्डर थमिदो मागी अइना सेल तौगो हाइना पीबा प्राइस तो जौसिलादी मादु एग्जीक्यूट तौग्रनी को दी आई ऑर्डर दो ओपन द लेरम पेंडिंग द लेरम ऑर्डर दो कैदोगोने कंप्लीट ऑर्डर ओइगनी क्वेश्चन लेब्रो मैम stop loss and the stop loss M SL ga SLM ga difference तो जा सी SLM से सिजनदबा यादे कायना तांग लेब्रो लेते SLM से कोइना सिनबा याम नुंगाई कदाइ दनो हा कांदा को किसी निफ्टी 50 बैंक निफ्टी अदुगा निफ्टी फाइनेंस सर्विस काइना ले इंडेक्सिंग से सिदि सिनबा याम नुंगाई सिददी यामना वॉल्यूम जाम चाउनो ट्रेड तवेबा को वॉल्यूम जाउनो ट्रेड जामना चाउनो ट्रेड तव मफमदा खोइ असि सिनबा याई हाइदि निफ्टी 50 गुमबददि कनो खतिम पॉइंट खुदिमक ट्रेड तवेबा अदुना खोइ असि यूज तवे को अदुगा खोइ SBI गुमबा सिगी ACI गुम हाइसे सिददी ट्रेड तवबसे क्रम द पॉइंट कनदा ट्रेड तवगे तो हे खोइ सिदा कनो द खोइ लाइव मार्केट सिदा जेंग हेता खंगने ऑर्डर द कमाइ तौरके गान पूरा हाइदे पॉइंट खुदिंगी ऑर्डर तौरोय खेन लाकने अदर मतमदा इन सिदा स्टॉप लॉस थमरग द चोंग सखिबसि मैम जाव आई इसा मक्ता द मैम थेंगनग्रबने को इन अनो बोरिंग द SBI द सुमाइने लेको अदो सुनोंग लाके अदो ngसागी सिगी कोइना थमिबा स्टॉप लॉस को स्टॉप लॉस M गाइ जे सिदी ओनली मार्केट की अवार्ड को मार्केट की अवार्ड खतंग द कोइना थंबा याइबा को मार्केट की मतम से लोइसिलाबा अदो इतादी आइगी ऑर्डर द नदि इन स्टॉप लॉस थंबा से ऑर्डर हम थंबनी हाय ngसे को ऑर्डर ओपन तौरगा लेबो ओपन द नत्रगा पेंडिंग द लेबो ऑर्डर दो कैंसिल तौथोखिनी बेलोइना मार्केट लोइसिलाको मतम को ऑटो कैंसिल तौगिनी कोगी ब्रोकर गी रोबोट लाख को अदुगा अइना मुका मु अदुम ऐसे ऑर्डर से कैंसिल तौहनिंग दे स्टॉप लॉस की नत्रगा टारगेट की से आई कैंसिल तौहनिंग दे को अदुम मासे फंगद्रिबा हयेंग सु हंगति सुम मसेम सुम लेसन ओइन खलेब को अदु एरगदी आई कदाइदे सेटिंग तौने हाय कांदा GTT stop loss and the GTT targets lakani ko nangna mutang GTT stop loss thamgraba ko thamiba point do haidi aina GTT de stop loss da 500 piba point to ina 490 si jawra agadi exit tawtho haina thamgreba exit tawtho haise ina buy the entry lore khalasi adudi ina exit taw haise sell danin ra ko ado hariba GTT stop loss da ina adu thamjin garaba adudi asagi adugi do phangdriba magi order se cancel tawdabi adum leigani ko masi ngai rega leigani open da ko aduga market sina laaga ngasagi thamiba ina define tawriba mafam da adu joro ko matam da ko masana du active ojirakani GTT stop loss की एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज लाइक
advantage ta kaino hargadi market da ko ni entry lawu matamda to market ta gi entry lawu matamda aigi price ko je market ki price ta lawre khalasi natraga limit ta lawre khalo ko aina lawu matam sidana aigi stop loss adu aigi target ko ani makse paidi market entry lawu matam sida sab manana stop loss su adu target su pull up set tawraga entry lawu yaiba ko sisima gtt gi advantage ne ko number 2 the main advantage se kaino I think asagi aina gtt de stop loss natraga target ko any order ma semaga thamgi basa aina delete tawdri baw natraga na market ki price la aga phangdri baw ko magi hari bu order to open oiraga dum leidi e ko ma'am ado magi disadvantage lei disadvantage se kaino I suppose aina si kano se loksing gare ko SCI se lawre stop loss se thame target se thame I buy tawre that buy taw matam da sangi se kai kai da no buy taw da position da masang garani ko aduga gtt order sing da si gtt order da loi lakharani ko stop loss ki ama adai di target ki ama ani la ni ko ado hore nai na som nakan da laga position da changaga kai no ha ga da position da changaga asagi sida position da lei diba kano do SCI gi share tho aina sell tawningai na swai dagi dum exit taw thokare to aina sidagi exit tawgi ba matamda order gi manung da gtt gi manung da dima do open order da loi lai honi ba to sell nga kan lai lai du se sell amana stop loss se sell ni sell amana limit ki sell to ado hybrid kadagi matamda kai dawne ka da som dagi de ina mayam ising ita ta ko Masagi ko na position da leiba order se kari ai gi kano do trade to ai exit taw thokare ba position dagi aduga sidadi gtt de lei hore ba ko so the order taw exit taw thoke si order sing di magi ka gtt order sing se hojik magi point jau dri le pending de le hodu ni loina ko hai ba pending de le hobu do akoi na kai guma cancel ta hodra ba ko nongma ai di one day ma do asagi akoi na tham ga set taw ge ba market ki price hek jor ko matam da automatically active taw kan yo to sidagi active taw ra ga position dang long thorok tuini ai se ngau tuini kadai dei no ine lei da ba port am sang sile ko hai ba si ga no se khona thok ta na ma kai daw ni ha ka da aina position dagi exit taw gra ba ko adu di aina ngasai entry law ko matam da gtt ga loina law rakhi bo ere gadi order da changa gtt da pending lei ba khoi ka no se stop loss na da target to adu su cancel taw thoki ba ko sima ko ba ya de me disadvantage ne magi gtt gi magi di gtt gi di akoi na order bu sem garba aina semi ba point do phangdre ba dum lei dine punsi chu pa aina lok thok tri ba yani ko ma'am question lei gedro kana gumba noi party hi class to se bidaw de question am ta hang de ba mamangi to gi sing lei
Nang yaw ira. 야하겠어. Hango yaye. 아도 어제 걔네네. 시기 스톱로스 삼부자. Right. 그리. 어천네. example na aina nifty bank sangin kala dina. Right. Nifty bank sanga aina stack price ama 40,900 is loading kala dina ba. Right. Aduga aina stop loss thamning ba. Aina something candle di nifty bank di yingine ba. Aduga stop loss di 40,900 ta tawduini ba. Aduga magi level ama di ying da biya har aina di level di di khangge ba. Nifty bank da. Ai ko ta nifty bank di khangge ba. Aduga stop loss thamdi di 40,900 di sa ta thamduini ba. Right. Ai adugi magi premium di matina. Adu karama mo habidi graph se 40,900 ki graph yang ga thambada ya ga dresine ba in alai ya gani adi nang ngasagi keno se stop loss to se suppose hoje open to is nifty 50 ni ko ai 5 minutes don thorake like si nifty 50 gi ngasi gi chart tu ni ko amna nungai na 5 minutes ta ma low gi se aroi bagi se di mai ho gare sida ngani loss sidani loss sar khai se ko khuka laga da lu gi dre ba sai ai aham bagi single up do 5 minutes ki 1 minute ya mai ga do alai ka ajira khane ba am kam bulin ka kuri na ma je keno da suwa bile ba a1 la 4 ma pa ni bile ba hai kuma ka dai to ga kum dai ka kai ba susum ka gi ne mai ngasagi kan do 18,400 18,350 ga nom yam do loin thuga da ka khale ko sisim lai de sida suppose nang na sida ai nang se market se entry loaning du ni ba ko soi de loaning ni ba si kenan de entry low re khala se nang gi stop loss soi de thamme khala se stop loss am piki ko si ja stop loss si de tham de no si de 18,389 ne 18,389 sida di ai stop loss thamung khang roi na tra ko ado isida lake ani hangake sima hangage aduga sida ci amaga hangake siko aina sida lawre khalasi tres sar adu haipet sar akwa manai ko aina men chart je nga si candle sida ne tre lawi se sida tare adu sida lawraga ina stop loss side thamge hairaga di sida di jeng khangaroi na tra adu ina sida lawrasu stop loss chap plan thamge haidi aina stop loss aina the lowri by stock price sangsil laga si candle sida entry lowre side stop loss thamge hairadi sida ge khangani ba 89.47 ko natraga na ga ni ji mu da ga ni tamana hoi sida dum entry lowsilaga graph amadu open tawraga just nangi stop loss nangna chap chana khangning budo ko adugi dum si open taw bujai nai yani ko ni nang hangi ko question na gyan tai ba hojikan mi yamna hangna ba question na yamna kari haita common loy ba question ne ai stop loss ji tamning na thamang nung de ya pra exit tong ning de gum taw le ba hoi adu ai ne ke de ka tap pa okay GTT su yare ma'am ko GTT stop loss de coin thamme se percentage de lakani sab sab point pi re ko percentage de lakani adena percentage ina 5% loss oi su yare ha ga cham da manga ha ni cham da manga ha di lising de jangai ni natra lising de jangai oi di lak di 5,000 ha bi ko profit su cham mane percentage ni aina 10% na thamjil ro di cham da tara ha di ni lising de di cham ha di ni ko la ma de lising tara profit ne pa mi sai tawra khoina adu wala how the kid the question na sun lai re madan na hangi question to ko adu gi kaino to da budi hoi system da budi thamba he ne mobile la thamge ka mai tham adu de mobile cover order budi yaw ni ko mobile la thamge ka mai tham doi no budi ne ko ngao re jai jai sai mobile da tau ge tau da mobile da thamge har kan da
mobile thang gai do ojana hai ching sai gi sigi nifty 50 gi 18300 c is de low re bo jana na cha nifty 50 boiro nataga bank nifty boiro ani apai hai kan pami ko to low re low re matung da stop loss habam da ju da hana point do jeng ta re ja keno da chang chil daga chart se direct open to bi daga sai gi sigi asida ina laptop oibagi strike sigi pa chart se mobile mo open to ung ta oh mobile do open tawraga adi open tawrakanda okay sigi canon se lobuni khangani natra da hape chara ko manangani chap manadrasu sigi aina permission ne bra hoi adu budi sumaina mobile da yembo de matau tare ta ta bu sa chung yang yeng ka bi da se suppose ate chaw ko hana khang da ga di mobile ki mai cover order ne yaw ra oc odo oh hoi adu da ni mo pi bi minus ka plus ka ko na tai na bu mai to ai khang dra tai ko cover order do na ja MIS khatang jabani ko adi kana da margin intraday square of final lay the MIS intraday gi low trade to adu khatang da cover order lay bane adi ajana kai regular de low ra gadi adi normal de low ra gadi adu gi kana cover do phangoi ba the normal da mu ajana so loss su target su pun na pi de entry low gi ha di GTT sin na ga do ko ai si da oh ai si mobile ki ai mobile share to ke question share adu si toro sida hanan da jeng bigo ko sida sida ina market si entry low matam jeng ko MIS de low re khalasi go ja hojiti kana du yaw dram ne cover order do hana sida yaram bane do mobile di phangi ber khangdi hojiti sida yaw dre mobile da yaw re cover order sida kanu da bu yaw re je web da bu yaw hai web da yaw re web da bu da bahut ta da re ba du kana to ai mobile to ge to ko ngao na to hai ozagi kana da share to biro jeng chine sida puro baba taw gela ka ma'am te lebiram
Oh. Ma'am, to minute them lay wrong. What he comes out of it. Hi. Share to it, share to it like. Was I share to it like? Oh. She suppose 42,900 CEC I loving a color. That's a great Tony. And then she is a cover of the Hadi Makaki is going to see other Nidra. But she cover on the Shida B target the trigger is a minus and E. The show me so lost in the plus 10 years to see me and Tatra. Could I the order later Ozagi? Order is the limit order the tra. The quantity Makada later. The price later. Target is the trigger price later. Go. Aduga Makada in the Kano. Order normal quantity price. Can you double the process? Buy the cover or cover other single new trigger price to I like liver cannot do the gear. Liver market price to the gear. Percentage up point move from that. 10% car. Limit order the doing university so other she can cover other Makara so I cannot do in suppose she is a minus in the Togoda. Cover order say Hana desktop to your cover order dog. I do the according entry low with the net. According entry low with the Canosia open. I get a cover bracket order have a cover have any living in any say coxile. She knocked the car up again. Any see the Amana entry low matam the stop loss calor and entry to boogie. Atopa Amaduna stop loss so targets to pull up period entry low boogie. And then live in cover order have a bracket order have a. Stop loss higher than the stop loss period than the price loina. Stop loss higher than the man. I hijack stop loss to the net. I own the hijack. Stop loss to the net trigger price though. Trigger price later than a coiner. Stop loss kick another period never. I know stop loss thumbing in the price or the period minus machine to hundred go. A day did Makadam Lapiro, Makagi target to the target Kishiki trigger price, Sisina Horenagi profit to a good over. Say, suppose I know of 200 the lower colors in the trigger, 570 the lower colors if go. 157 the lower colors, or I know points among Amukaraga the Agi. Target says he did the marketing exit or Haragadi. I know the edu 162. 162 is Irakanda. Masana Kanato Jagarno. Oh, Makag is not shelled out with the minus lady. Makagiduna, Horenaina, profit Pangakanda shell Tobagi or Gadova. Matakiduna, I give. The price is a 10.0% minus the one. Assume the game. Hi. Trigger price, Maggie, range have the entries the key, point correct and another point of time. Other target Haragadi, a coiner profit Pangal talk with the way you never come. Target to the I entry low river market in a low entry low river do the gi Hengalaga
ꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯇ꯭ꯔꯤꯒꯔ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯇ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯇꯣꯞ ꯂꯣꯁ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯔꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯕꯤꯔꯒ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯪꯉ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯣꯗꯣ ꯁ꯭ꯇꯣꯞ ꯂꯣꯁꯇꯅ ꯍꯟꯊꯔꯒ ꯄꯤꯒꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠꯇꯅ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯒ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯣꯝ ꯁꯥꯏꯗꯇ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯃꯥꯏꯅꯁ ꯏꯁꯤꯃꯗꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯑꯃ ꯇꯥꯗꯦ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯑꯣꯏꯅꯅꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯛꯇꯪ ꯁꯦ ꯀ꯭ꯋꯥꯟꯇꯤꯇꯤ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯦꯁ ꯕꯤ ꯑꯥꯏꯗꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯀꯔꯤꯗꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦꯀꯣ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯦꯞꯇꯣꯞꯇꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯒꯤꯗꯤ ꯀꯔꯤꯕ ꯋꯦꯕ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯗꯩꯗꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯍꯥꯏ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯉꯁꯤ ꯈꯛ ꯈꯪꯉꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩ ꯂꯦꯞꯇꯣꯞꯇꯣ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯗꯨꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯌꯨꯛꯇꯕꯨꯗꯤ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯇꯧ ꯑꯗꯨꯗ ꯌꯥꯝ ꯁ꯭ꯂꯣ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠꯇꯨ 2000 ꯑꯕꯞ ꯀꯥꯔꯤꯉꯩꯗꯤ ꯀꯃꯥꯟ ꯄꯤꯔꯁꯨꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯍꯜꯂꯛꯏꯅꯦ 1400 ꯌꯥꯏ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯗ ꯇꯧꯒꯦ ꯇꯧꯕ ꯁꯤꯁꯤ ꯍꯩꯇꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔ ꯍꯣꯏ ꯍꯌꯦꯡ ꯌꯦꯡꯊꯣꯛꯁꯤ ꯑꯩ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯔꯛꯀꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟ ꯁꯤꯌꯔ ꯂꯥꯛꯑꯦꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯍꯥꯟꯗꯒꯤ ꯇꯧꯔꯛꯏꯁꯦ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯁꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯣꯗꯨꯜ 1 ꯀꯥꯏꯅ ꯁꯦꯝꯕꯗꯣ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯠ ꯑꯣꯏꯔꯦꯀꯣ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯗꯨꯜ 2ꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯝꯁꯤ ꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯑꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯃꯨꯞꯃꯦꯟꯁꯤꯗ ꯍꯧꯔꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯦꯟꯗꯜ ꯁ꯭ꯇꯤꯛ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯀꯦꯟꯗꯜ ꯁ꯭ꯇꯤꯛꯀꯤ ꯆꯥꯔꯠ ꯀꯦꯟꯗꯜ ꯁ꯭ꯇꯤꯛꯀꯤ ꯄꯦꯇꯔꯟ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯑꯦꯟड ꯔꯦजिꯁꯇꯦꯟꯁ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯖꯣꯟ ꯀꯣ ꯍꯥꯎ ꯇꯨ ꯗ꯭ꯔꯣ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯂꯥꯏꯟ ꯁꯤꯒꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯃꯊꯪ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯉꯥꯡ ꯈꯔ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯉꯥꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯌꯧꯔꯛꯑꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯍꯌꯦꯡꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯧꯔꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯐꯥꯔꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯑꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯁꯦ ꯌꯦꯡꯉꯝꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯨꯅꯒ ꯈꯜꯂꯒ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯑꯦꯛꯁꯟꯗꯣ ꯍꯩꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯥ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯑꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯇꯝꯕꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯕꯅꯦꯕ ꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯥꯔꯁ ꯀꯦꯟꯗꯜ ꯁ꯭ꯇꯤꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯀꯣ ꯀꯦꯟꯗꯜ ꯁ꯭ꯇꯤꯛꯅ ꯁꯣ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯀꯤ ꯑꯦꯛꯁꯟꯗꯨꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯀꯤ ꯃꯨꯞꯃꯦꯟꯗꯨꯅꯤ ꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯀꯤ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯃꯤꯟꯁ ꯂꯩꯕꯅ ꯍꯦꯜꯂꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯣ ꯌꯣꯟꯕꯅ ꯌꯥꯝꯃꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯂꯩꯕꯗꯨ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯀꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯣ ꯌꯣꯜꯂꯤꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯀꯌꯥꯗ ꯌꯣꯜꯂꯤꯅꯣ ꯀꯣ ꯂꯩꯕ ꯌꯣꯟꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯀꯤ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯇꯧꯔꯛꯏꯅꯦꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯀꯤ ꯃꯨꯞꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯁꯤꯗ ꯃꯃꯜꯁꯦ ꯇꯥꯡꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯈꯠꯅꯔꯛꯑꯗꯤ 10ꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯒꯤ 12 13 ꯁꯨꯝ ꯇꯥꯡꯈꯠꯅꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯇꯣ ꯀꯩꯗꯧꯔꯛꯑꯦ ꯏꯟꯀ꯭ꯔꯤꯖ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦ ꯀꯣ ꯌꯣꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯣꯟꯕꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯁꯦ ꯍꯟꯊꯅ ꯁꯨꯝ ꯌꯣꯟꯅꯔꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯇꯣ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯗꯤꯀ꯭ꯔꯤꯖ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦꯕ ꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯀꯤ ꯍꯥꯏꯒꯠꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯀꯤ ꯍꯟꯊꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯥꯏꯒꯠꯂꯛꯄ ꯍꯟꯊꯔꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯃꯨꯞꯃꯦꯟ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯀꯤ ꯃꯨꯞꯃꯦꯟꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯛꯄꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯕꯥꯌꯔ ꯑꯦꯟ ꯁꯦꯂꯔꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯁꯦ ꯃꯨꯞ ꯇꯧꯍꯜꯂꯛꯄꯅꯦꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯁꯦ ꯃꯨꯞ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯗꯨꯅꯦꯕ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯣ ꯁ꯭ꯇꯣꯛ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯐꯣꯔꯦꯛꯁꯇ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦ ꯀꯣꯃꯣꯗꯤꯇꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇ ꯀꯩꯗꯀꯣ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦ ꯀ꯭ꯔꯤꯞꯇꯣ ꯀꯔꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯠꯂꯤ ꯃꯊꯛꯂꯣꯝꯗ ꯀꯥꯈꯠꯂꯤ ꯃꯈꯥꯔꯣꯝꯗ ꯀꯨꯝꯃꯤ ꯃꯤꯅꯤꯠ 4-5ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ
chart hai ba ma lai ba sida ko chart sina khoi da mu graphical loina ko graphically represent to bi rak tu ni ko price movement mayam da ko am ngai ba wari ni tha price ki zal lai ba movement mayam do khoi da graphically represent to re kanana chart ko haji khoi ne sida open to se chart ko ei khar chaun open to ke chart sida se koi type of charts lai ko se suppose haji sida nifty 50 la ke ko nifty 20 nifty 50 okay se khoi na jamna kano to ra ga di ko zoom ko zoom in to sin ba zoom out to ga jeng ba ko zoom out to sin la ga di pura line dong na chakhi bi joy ko the si chart amane si kar ma khang gi chart no kan da candle stick ki chart ne ba sida jaw ri sin ne ba he khoi na candle stick kan tam tu si ai ko adu candle stick ki chart sin khoi de represent to bi si kai no market ki price ki movement do ne ko price ki movement karamba market ki price ki movement no nifty 50 ko suppose say sida SBI hai da si SBI ko SBI gi chart ne sin ai ko channel lai huji chart type price ki movement ji jeng na bo kan do sida kan khak tara khone phangi se candle stick ki chart khathang phangwa ha ga chart type me am lai ko bar chart hai ni lai di adai di se line chart mayam no khoi analysis tawra kan da yam no pointed oina mafam se puthok na bo khona ge khala ga di sigi line chart se sin nai eka sikatena te area chart base kalo se baseline kan lai di ko simrak te hekana si chart ai ju lai di ma yeng bi hekana si chart su khoi na heng pura strategy mo na trade to ya bai khulong sa ba lai ko ma se green no ga green dam sa ba red ga na red dam sa ba lai to magi market ki movement ji change to ro pa ya re ga hai ba to kenan nei khang tu ni inga ku male me mo si swaina ko do heka hari ba si gi hekana si chart oi ga line chart oigara candle stick ki chart oigara to sigi chart myam sin kai do hai bino khoida ko buyer and seller gi marak ta thoi ba khogi price ki action myam do adugi aduna tho lakpa movement ko price ki movement move up ho bajai move down ho bajai ko adu myam do moina graphically represent to hai bino ko adu chart marak sida khoina mayam ne hena common loina use to ise candle stick chart sine ko to candle stick chart se koi hayang nei na se candle stick kari no haji jo hayang khoi jeng minner se ko candle stick ki pattern mayam am lai ko si mayam se koi mathang jeng ase ko sida chart pattern lai ri break out to matam da khoi na kamai to ga trading to gani reversion na traga retest to ko matam da khoi kamai na trade lo gani ko multiple time frame ki analysis kamai to gani ga se mathang nei na se ko to ngasi dei beginners ki kero se swaide lo singe ko me ya ko